okuvuga nuku kubira mu kanisa ya Desta Cathedral kandi mu kuvurira ekigamba kya Ruhanga kyebembirwe Pastor Kuruga Kenya Dr. Elizabeth Thuya oshabire gavumenti okubanjira mu kurro y'abarokori. OSP Anatori omukugamba kwe ayihirira kitabo kya Ruhanga akuja ngo nebyo kweyunda mu kitabo kya Ruhanga birimu na mnongo mu kitabo cy'abagabe. Twesijire kandi twegami ahabereze kanisa. All of us as Christians. Tuliyo tushababa abakristayo twena. What is right? Tushohore tukore kicibeye ku bantu. Line with God's command. Ekishire kandi ekishire kirukugamba rwa Ruhanga. We are not bringing up our children, we are not nurturing them as Christians. Abana bitu tuliyo tubegeza tuliyo tubakuza nk'abakristayo. Amazonga byo kwerinda nibije kongerwamo amani omubyeka bitari bimwe na bimwe. Nk'abebembezi b'amadini. As Christians, nk'abakristayo. I think we need to put up our stockings. Binjira twine kuhindura habintu ebintu tukakora the commandments of God. Bishop Nathan Ibrahimu tudyamureba naja nkatende baza kureba ngo bayegesa abantu aha kwerinda okwenda kucendeza obuhinda biragiro no butabanko bomaka. Mu Uganda yone yateranira aha ba DPC ba RPC mukuru wa polisi mu ihanga yatindika mu giturawe twanturinda kumanya ubuzare bwitu na government na polisi n'ebirajo bya polisi kandi izobere twamanyibwe ngo kanisa neza Ruhanga na polisi neza Ruhanga ngati in different departments kure kabanuye ntane so mu uniform ezibazwi Gashaka Arwasu.